Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. I pois ljudi, došli želimo novu, danas želimo da počnemo jednu seriju koji zovemo mape. Da, i ovo je mapa speedrun. Ne znam šta radimo ovdje. Ne razumem. Dobro, stvarno ovdje vidimo. Ali nabavit ćemo prvo. Šta? Ne znam šta radimo. Sve ovo. Punch cake, dobro. Ne uvijek bilo. Ne znam. 5 sekundi start. Ne razumijem, ne veze. Aha, evo ga, idemo tući. Speedrun. Idemo brzo. Idemo. Biće link u description, pogledajte sam i ne možem pustiti, ne sam speed. Ako je speed. Bićemo speed, ne. Prošli smo. Brzo, kako brzo idemo. Ne. Pogledajte samo ovo. Idemo. Oh my freaking god, ovo je preteško. Ok, idemo to. Ajmo sad ovo. Ok, skonto sam sam, znači sad skačem da preskači ovo. Joj, znam. Znači imamo... Ne znam koja je ovo mapa igra, ozbiljno, ja sam gledao kako se zove mapa je... Ne mogu setima gdje. Nije puzzle, nije... ne znam. Mogu je ovdje, no. To! Glupo. Pogledaj sam ovo. To je, evo, pogledajte ovo. O, ne! Ovo je grozno. Pogledajte ovo. Pivici nema ništa za sad. Ne. Ovo je teško. Ok, idemo. Možda... sad je prelak. Sad ga ne rešim, da. Jo, 3000, ja mislim da je to. Dep. Idemo. Oh my god, what the fuck? Oh. Mislim da ne mogu baš se preskaču blokovi, ali idemo, moramo. Opa. Idemo. Ne. Oh my freaking god, šta je sad ovo? Idemo brzo na boost. Oh my god, ja ne vidim koji ide. Samo idem po ovo pomaras. Idemo, moramo da pobedimo. Danas ćemo black. Posle ćemo, sve ćemo pređemo. Mislim jednu po jednu, u svakak. Pogledajte kako ovo brzo ide. Zato. Oh my god! Fuj! Ne! Oh my fucking god, šta je ovo? Ok, prolazim sve lepo.
Okej. Bup, idemo. Nice. Ne. Koja pizina? Koliko se dugo pravila, gledajte vi, gledaj, jedan. Ne, 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 Formula 1, ne. Idete, bilo to za epizodu, ako ste uživali, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se u nekoj od sljedećih. U sljedećim epizodama sve ćemo pokažemo. U narednim epizodama ćemo raditi ovaj level, Pa to je bilo to, ako vam se sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, ili vam se pretplatite s mnom, vidimo se u sljedećem. A do tada, čao!